Minista wa utaburukia wa mahinya Mwangi Kiunjuri ni atongoririe mihango ya kuheana irio kuri aria magumirwo ni ng'aragu thiini wa kaunti ya Marsabit mari hamwe na gavana wa kaunti no Mohamud Ali hamwe na atongoria angi. Ino ni imwe ya kaunti iria igumirwo ni ng'aragu muno, atongoria makiuria thirikari yongerere uteithio uyu. Kiunjuri ni augite mbiraro nicio igukorwo ikihuthika gutwara uteithio wa irio thiini wa kaunti iria aikari magumirwo ni ng'aragu. Rais Uhuru Kenyatta ameamurisha wizara zote kwamba tupigane na hii jambo la janga, hii maneno ya drought Kenya mzima, na rais mwenyewe akaamurisha mimi kama waziri wa mipango maalum niendelee kupeana chakula Kenya mzima. Tugithie kaunti ya Nakuru ni ati kamiti ya mwanya iramuritwo guthuthuria mamwe ma maundu maria magumeire ruhonge rwa ugima wa mwiri thiini wa kaunti ya Nakuru ni neanire maumirira mayo kuri gavana wa kaunti no Lee Kinyanjui uria wiranire gutemania mendekithia mayo thiini wa bunge ya kaunti no niguo gukorwo makiariririo. Kuringana na kamiti ino iratongoragio ni uria wari Vice Chancellor University ya Egerton James Twitoek, unyihu wa aruti wira, wagi wa kundu gwa gute takataka cia thibitari ni mamwe ma maundu maria magumeire ruhonge ruru. I must say that this report, after we've gone through it, we'll formally table it in the county assembly. I'm sure the health committee will look at it, and finally at the appropriate time I'm sure they'll be able to debate it, because the county assembly is a critical component. Na tukihugukira kaunti ya Laikipia, Minista wa uruti wira wa muingi na mbeu njithi Cecily Kariuki ni aruguritie mubango wa utungata wa mbeu njithi gicigo-ini kia Laikipia ya irathiro kuria makiria ya mbeu njithi 1,000 matanyitwo kugunika. Kama tulifanya raundi ya kwanza na tumerudi ya pili, hakuna kitu itazuia turudi raundi ya tatu, ama sivyo? Mubango uyu utanyitwo kuguna mbeu njithi na njira ya kumahe mawira na utanyitwo guthie na mbere kwa ihinda ria mieri 6. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Ngina wa Wadurwa.